Lesi isixwayiso. Leli hlelo letawungena nyalo lisezingeni lesetulu kakhulu. Licuketse tingoma letawukwenta ujayive ukuthi ungativa kahle emtimbeni, tinkulumo letingumgwabulangcondvo, emahlala atakuhlekisa ubulawe sisu. Bake bakuhlonza nawe wathi uyabuka wathi hayi le nto labangidonzela yona ayikho. Hey, akuhlonze muntu, akuhlonzele ukuthi wena njalo ekuseni uyavuka emsebentini, ubuye kusambama uzivalele endlini ubukele mabonakude. Akuhlonze muntu wathi hayi lo utenda ngcono asathi uyophelelaphi. Akuhlonze muntu ngobe ulaka TikTok uyabona nje nawe uyadlalela njengalabanye bantwana, uyavuka ekuseni uyabona ugcoke impahla lothandzako bese ke ubeka ikhamera yakho etukwesitulo ujayive kwesinye isikhathi ufakela tibhombe etukwe-music, kwesinye isikhathi uyalingisa. Hayi muntu lokuhlonza kathi hayi lona amnyamana kangaka namatino lamabi amdala uhlekisa ngebantu. Awu ukuthi awungithandi uyangihlonza sofuna lonke live wonke muntu angangithandi akahle. Kwesinye isikhathi nje uNkulunkulu umbusise ngelibhizinisi nobe ngemsebenzi, uyahamba uyokusebenzela nawe uyabhadanisa u-avoida nokuthi kwesinye isikhathi utithole uyocela uyophaphatha uyoboleka. Hayi uve umuntu lokuhlonza akathi hayi lo ungabe utshela ukuthi ngibani akaceli muntu akaboleki. Ulitshela ukuthi leli bhizinisi lana lakhe litawuphelelaphi, lo msebenzi utophela sitofana. Wamtonza muntu. Kwesinye isikhathi-ke utonzwa muntu lomdzala nakuwo ubone nje ukuthi hayi lo make lo noma lo babe lona ulingana nebatali bami, kodwa nje hayi angakuthanda tonze ngalenye indlela, ngendlela yokuthi ngabe umsebenzi wakhe kuclean ehhovisini lapho nisebenta khona, uthi akangene nje sathatha mdasibhema uyathi mina nginebantwana labadzala nakuwe, ilasiboni yami ingangawe. Iyawathi lo msebenzi bafunzile, umangale ukuthi awukuvelaphi lokho. Utamuva nje solo ashaya leto tishashi, umangale uthi awungamentani lo mame. Sesina kukhona muntu akuhlonzele ukuthi lamangweni bantu bayakuthemba bayakuthanda. Uma kunemicimbi bashoda ngema-light bulbs noma ngetinsambo tekuchuma gezi nokuyiwa ku-Bratox. Uma bashoda ngemabhodlela ekuthenga emabhiya batawulayelana ukuthi hayi na ungakhuluma na-Bratox angazama liplan ukuthi uthole lokufunako umcimbi wakho uhambe kahle. Yabona abantu bayakuncoma uma banetinkinga bayalayelana ukuthi awuyohlola lapha kulo mbungu enteka angakusida. Hey muntu akuhlonzele lokho nje wathi hey lona utena social worker la mangweni, ungabe uditshela ukuthi ngubani ongusimakade yini, umangale ukuthi awu ngoba mina ngikuceleli ukuthi bani uzangithembe futhi bantu babone mina ngilisito empilweni tabo.